Boleh mengancung dengan bacot long pusan. Bulan Ramadhan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melele penggat makanan. Melele macam hidangan watai tak buka, supon urapah limang lalai pebulit tepung pegat kuih bah rorom teman buka puasa, supon urapah limang lalai takut bah timan temayang hansep teman uku degeja mita kangge blabah jo si tempo ada ngan timpan tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana, tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kue mu tempo punah ploka punah cawan, lengkap makanan gehidang di atas meja, di mesu tambo kata tu ge buka rijang. Lengkap makanan gu cukai gu miraba, letak gu bajau kue pika habis tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Letak gu bajau kue pika habis tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Akak gu pak bau gelengku batuk menjanjan, geramah santan mi sigam sibo lagona, bagu du budong kata toram tu pelah pinggang. Kaang bengkang sebab barang puja lagona, hetan bapegan kue bapu teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Hetan bapegan kue bapu teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Munyo lagenyan puasa tanyo hairakan, kali ke Tuhan tetapi pun turut hawa, kali ke Tuhan tetapi pun turut hawa.